afata ekipe ya Manchester United arakunyakunya arayibwira ati ntigishobora kuba yabayeka afata urushote Edison Cavani maestro w'umunyabwenge barunamye hariya uwo bita Harry Maguire soreza mwizamu Harry Maguire w'imyaka 28 y'amavuko yavukiye Sheffield mu gihugu cy'Ubwongereza rimwe na santimetero 90 atsinze igitego cya kane mu mikino 80 amaze gukinira Man U abwira Atalanta ati mwakira igisinkuba nageze amakosa gushyira agatoki mu nshishi n'inoze reka tuba hamwe mureke mwishura cyane kabisa Marcus akina neza cyane muvandimwe Victor Nelson Mindoro aciraga pasi ndani kwa Paul Pogba acomeka pasi za Bwenge ashyira mpira kwa Jadon Sancho mpira kwa Paul Pogba akina neza cyane kwa Fred acomeka pasi ndani shakisha Cristiano Ronaldo CR7 atanse CR7 arakwicara kwinjira neza cyane maestro CR7 baramwongera mpira ya barawuryamira neza cyane baravuga ati Cristiano Ronaldo koze ikosa Pira ni kufa ekipe ya Atalanta Bergamo ekipe ya Atalanta Bergamo yamaze gusimbuza abakinnyi bane bose mu gihe Manchester United yashyize Mason Greenwood nako Jadon Sancho ishyiramo Edson Cavani ndetse na Paul Pogba basimbura Scott McTominay na Marcus Rashford ndetse na Mason Greenwood ikipe ya Manchester United ikomeye kabisa afite amazina menshi cyane abasore b'abahanga akina mpira neza cyane ariya Suzy come casa su casa. Okay. Kasohotse kandi muri iki cyumweru. Mbega umwanya mwiza kuri twembi. Reka twikorere ibyo dushaka. Akazi tuzagakorera. Ya okay, God winning. Kubera Imana byose birashoboka na karirimbo. Byose ubona, byose wakira. Suko ari imbaraga zawe mugenzi imbaraga z'Imana. God winning. Korete Bello, Nadon Jazzy. arakorera match gusa Ya hidden identity. Aracyari junior da Premier.
Ore yo! Sare, Leo wumvise ukuntu yatsinze. Leo ayishe se. Yatsinze bibiri. Hey, coach, ndimo. Coach, rep.